Iti sa Balimampaya damag. Naindaklan ang medical mission insayang kat iti Maysa Brotherhood Group iti Iliti San Nicolas. At ti report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naangay tinaindaklan ang medical mission, dental mission, ken bloodletting activity iti Barangay 16 San Marcos San Nicolas, Ilocos Norte, babaen ti Tau Gamma Phi Sigma, Triskelions Grand Fraternity, Malayang Triskelion de Ilocos. Dito ati nagbali na beneficiaryo da, katigiti bumarangay iti nasa o lugar, kati nang taming kanagitoy, katigiti kaming ti Philippine Dental Association Incorporated, Provincial Health Office, ken Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Blood Bank. Every 3 months po kasi nagkakandak po kami ng medical mission, dental mission, and syempre bloodletting program activity. Dito'y anagyaman ti mangidadaulo ti Naso a Brotherhood ken ti Kapitan iti Barangay 16 San Marcos San Nicolas, Ilocos Norte iti daytoy a medical mission. Pagyaman namin ti partisipasyon ti residente ti Payas, ti Apo Kapitan, ti DHWs, and iti kadwa tayo mga partners, PDA, iti PHO, and PGIN, and iti Mariano Marcos Blood Bank. Iti deti nga bundaway at digiti ayaten nga may yung pressure iti medical mission nagpunipunan digiti na dumaduma fraternity iti Ilocos Norte. At agyaman kami apo iti katati at amin nga klase ti medication ipapaenda kada kami iti agdama. Kabayatan naket maragsakan ni Dr. Vina Marcial Lucas Gaspar amay dadaulo ti PDA Ilocos Norte Chapter Incorporated ang nagipagpasetda iti daytoy nga aktibidad. We're promoting dental health, right? Oo, so as much as possible, ma-minimize po natin yung caries sa mga pasyente. So we are here para ma-render natin yung services through yung yung pagbubunot sa mga may mga bulot sa ngipin, then yung paglalagay ng fluoride sa mga bata, and at the same time mabigyan ng dental education yung mga tao na nandito ngayon. And part of our project also is the bloodletting. So nakipag-collaborate kami with Malayan Triskelion de Ilocos.